Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannawange mulinga program kam emmeha belenterina marhaba dandawa. Ni program ki tibe fulnang Al Asra Ice TV goligen geniste program ade ni program ge mawdu ki Syria to kore faat. Tima mi mawdu gen tibe fulnang ko badal korban Sheikh Hasan Musafi ko. Sheikh program marhaba ngeto. Mi Sheikh mi Syria to kore faat. එහෙන් බුණීම ගෙන පාරත් කන්නේ ගිදාන කන්නේ කොබාබා එමි බුණන් උලෙච්ච නේද කොබාතෝ සිදියා තුගා කොරේ ෆාෆේ බුණීම ඒගේ මෆහුමක Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ade, miya tuga mawduwa ki sirriya tuga kurebe fafada. Miya lonu men bi bahum wese benge sirra ki yasu mihunna nege kanka. Ehno, miya ko ehme kari sirre bunjas teng e buni miya no hemuna nege wakatake. ආමුන්න එම්මන එගේ කංකමන්ද කියන්නේ ෆාලුග කුරේ කන්දට නොත ෆාලුග දක්කා වාක්‍ය නේද මේ මවුදුවා කීවස් එහෙන්නේ උංග ලෝත කන්නු ෆ්‍රෙන්ඩ් හිසාබුග අලොන මම කුරේ ෆාෆතෝගේ වාක් අලොන ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆෙෂමට් තක දනවා දනංගේ දොමියම මේගේ දෙතින් දොස් කුරි ජුවාන කලොන බන්දක් එන දැන් එන අයි අමිල්ලා කමෙග යාලොන එකක් කොන්නේ මම දාලොන් ෂේ බිම දිමාය මහිත එන මොනේ තිබන සුවාද කොන්නේ මොතනේ emberangalo yadalon nake dikamentangolo first name suri korfa suwa kayano bune timanne ngama sirru ga aragana we half enge bote den half ege namet timana no bunana kame kam timanna eguta sirru ga takuraru ko kore half e kon saname mani kinege men alonu ge sikunde kulliya kangai mulin nurangalo visnu mengate mizamanuge me gen z ge kodinna golo nagada ka amillen edu fuddum ga hakka manone kuri शेख कारी में जुआना लादुगती को मैं बात बना तालों के विष्णु दिए से एदारा नसीब दुनिया का जुआना बुने तिवन्ना वजीफा गोले तनु के गोतुन्ना अदे अनु गडी गडी के स्थिमन एकनी हुन्ना रावदु स्थिमन म्यूजिक जाए लावडो हवा इंगे मुलिन तवा देवा के एकमको असलु मिस्तकुन्ना नुफेन्ना हिसाब मिस्तकुन्ना दुरुगा होरे अल्लाह ताला नहीं करे विकांतत के कुरुमगे वाहक नियनने इंगे दमी वरा नुरक्का तिरिक इंगे द ei alon menge aqida yaki alon men sirru kora kantаттaka adi faal kora kantatta Allah taala denwadi gemme hema ida wahi korawani ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur ladum khiyanat ribelanta ege mane ke mihun an friend hisabu gaves enai bala be Allah nahi kori tantana beduma kanka miya hemmuna negene hita enai bala beduntaka adi hituga forwa fawa sirruta be Allah taala denodi gembe ehen ayata Allah taala wahi koran alam ya'lam bi anna Allah yara ene negene hi Allah taala deke denodi gemba subhanallah mi wara alonu miwanga dekkima wes hibihnaga ingena divei lembere ko vidalu faani Allah taala ballawa wadigatunga mativerikam wahi korane kalu andiri re amma kalu hilatako matiga kalu hini hire hirum wes dena wadigatum mativi ingeda ni lembere mina kalu andiri rega kuda kuda ni den hadis walaga sharha ga divege leven meti hida adafas gida kalu hilege matiga kalu hinne de miyaka alon men hamadalla balam janu fenna huriya sababen e boring edo andi kammachan andi huriha adir kamege terega yo kuda kuda etamme baruge kuda ma khuduge liya Allah taala etige aduwe ashabudige me baru fude me ko tedumo gaena ge nafsu lehettuma kura masek ingeto tiwa heomoga sahabituma mi mawduwa ki maram muhim mawdu Sheikh Purgotaka Punanya ane Syria to mihunna nufennain Syria to goren kore faafate to mi mawduwa ki den amitanga niga mi tiige sawabun den Sheikh ti vidawle fada mi Allah de tere gonna goluma ham komene bes guruwara endan hinorogen dan Purgotaka ikan gogen dan e faafata usum kihawar to algon menna rabba de tere gonna goluma guruwara anti ade mi sirruga kurave faafateki ege nubaka ngalano visnalu mattaka visna mahinga alukamuge terenge mehe alukamaki kobato ingena tikedo alukamuge tereng kobato mehe alukamuge tereng emme he alukanta taw terege himane damuna madu
melon miga eka alukamuge engalu migenestani gina fara me kuvveriwa usula kumuna fiya me wa business undagu ati ingeda damunama daki dambaruge bagutu misa ko nidaf me moli uttama hamahime befa reganuge andirikamuge terega ena tedu kura nama inget enage ara nididu kolla ena ekan kura ka balaka besmiya ko hunna nagadi egga me kurane hemwema Allah ikhlas teremu gemme mati daraja alukam ga himeni gen daatiwe e alukam mati rene hame fada engeto al efes miyako nubala gadi egga faafata kan ara ganna nafsa war fasiya begende ekam eisa mon alonu menda menna alonu menge aqida me guleni e alonu menge aqida ki alonu menge lotaka nufenunu kam ga venamas e ila alonu menna service gadi taawadu balla wadigen mak hisabu faragen Allah Taala ge balla wadigatum waakan engi korene ei ma bodu kamekkam gannu hedumaki ituru faafa ge bacca ituru faafa bodu ge da kame nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korane la alaman aqwama min ummati timman kade faanuge ummatuge mistakunge tere bayaku miumve yatuna yawmal qiyamati bi hasanat amsal jibal tihamat al bayda tihama hudu farbata tanha bodu biya he amal takagen giyame doga anna na bayko e miumatu ge mistan tere he amal ta gina kam gos farbata misal mi jason fa yaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura idu buragen da hirfus kudikol fadan e amal ta lavwanete medo sahabin tere bayko vidalane timam men sifa ko dego ballare emihun naki kon amale kon gotaka amal kora baykan ekan kam durwedu mottaka e he amal ko fa e amal ta Allah taala vaya buruwa la wafada bekar amal ta ke bes barudanne e amal to ga Allah taala gabul korabu labanu amal ta ke kurati mihuna durwa mottaka e kon baykan bayan ko dego balash e do hadis korawani ama innahum ikhwanukum ebamulla kistebe akhonne तेवमुना को नमाज़ को बिस्किट बोले हम मुस्लिम तेरे माँ भाई के वहाँ में जल्दी को मदद तेरे बैग नहीं होंगे ए हम राशु नहीं होने वाके बैग के जल्दी को मैं बुढ़ा नहीं एंग हमें के अरे बहु में बुढ़ा नहीं अब तीमिये तेरे बैग नहीं होंगे तेरे माँ भाई के या खुदू ना मिना नहीं लिखा था खुदू दमना माँ जिसको रहते हैं बैग में दमना तो करे पता वलाकिन्नहुम अक़वामुन एकमो के बैग नहीं होना कि इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा Allah haram kurave kam tatta kebami hunna mistonga lokuri matin ekki baveti be haluga baddal vejjanama e faafata kara ganna beke miyoga kurimati ga vejjanama misalaka maswata keti bangura bo miyako sena ehmi balati be fenidanti be jehlu wege kanno kurane nota miyoga kurimati ga na mahile angenaka balalum vies nota bihum vies adi vianu damale kurum vies ga kamako bihunna nufenna hisabuga bangura bom furusat libne vesme ko balati beno kono nota miuna nufenna hisabuga hile angana kay ko kaheri bima midenge vesme ka nufenna ne hita faafata kan gara ganna nama efada mihon den emihon kora hewmal talwata la way burussa dabwana giyamet duga e hewmal to buradan nete ei emihon sirriya to kuri faafata ge sababu eme alonu me visnan je war khuturat teri masale ආශය මේ යන්නේ හැම මේ ඊතර තෆ්සීල් දෙමු කොන අලොන් නිවනේ කොට කමෙන්ට් කඩායම් චින් අත කොට කොට ඉර කොල කාලකොන මෙදි කඩායන නැකස් බද්ද කලන अस्सलामु अलैकुम अनेकस प्रोग्राम मरहबा शे मी अलम वाहक दक्वा मिदानी मी सीरिया तक उराफाफ तक बेगत देम मी बाय बेफुलों के बाद बोलने ये तब नहीं सीधिया तो पूरा फाफिया फाड़ो पूरा फाफिया को बाहर तबाद वो आता तबाद आदि में ये ना दे वाला फासिया कम को बने पता है देंगे स्वाफे में स्वाफे हम को बाहर तबाद एक हम असली हकीकत है कि फाड़ो का फाफा करूँगा वरबुड़ तबाद के ये तो फाड़ो का फाफ करूँगा ना बीस तक होंगे लोगों में तो फैने साब एक हम कब बेफर आ रहा है गने फाने क्वेरिंग के सबब दिमाग को रम बेनो नोवियस आम कालोना बदलाएगा भी मस्तुआ तक इतिफादा फाफदा निकल का मां दियो मुगे मैगन सबब की गोस एक्वेरियन एफदा मजलिस तो तिमु
masnuata ketta nota singiret boim fada kankama dum fata istimal furun fada kankama zuwanum diyomuge magana sabaka amille kujja beenu kurumen non beenu umen das kommes nattihinke bayko kurate adi try kollam wegen dawatu dinima kurewen hema enage faharaga niyen noidana kankam kurummes ekam mibuna ekada peer pressure en buna ekoringen men kurate bayreli misaka namadan nogos ule jamaate getere gonnaruga bangi goge sele waran ham ege terage ene sindevene na anaka nudeve he bayako miyun e ule gotan ene ulan hadisul gasani miha wani enage ekurenge diinuge hemema tiba miyun ekure ulani kom bayaka med visnash no bayamalta kan aragatun sabe okkum gase ekure medan ekamako sirruga kure faafata tafatu egendani ena kannete muttamaoge pressure no tarattige sababun ekam korevuna mena adilla engi kore adi ena alkomme muslima kesembenge dua kos Allah taala bellemuge dashun ena beera kan nudevenaka ehme ena ge nafs e huriha kame enge haaluga ena ge nobaya kama ko ara ganna faafe ni wara nurakkater ma kenge to ei bifada faafate ki kurin program ko kuriba ga dene fada kitam me baawar hamalta ke kore se hamalta molin baatil kollane faafatake e faafa ge teremes nubakama nurakka terikam bodu faafatake misiruga kore faafatake shay hamati wahatak ngolon hiyoni mi e faafa ge nota sirrum pura faafa ge mi nubakam badukan an tasawar kolleve den koba to kinu tolona mi salama bangadan adevara rangalo suwale ngata faafa kureve gota faafa ge waga dekko kanjanu faafa ame mambi gota alon men egen ekkiba mutta kuravi kantatta ehu denne hadis kas sahabe suwal korana wahat kubahe me sifat egen akkateru mutta emme furutama kamakan moti Allah taala ge muraqaba eila abades ballawa bodige waak alon men himmat chagene එහෙනම් අලුත් නඩුවන එකලා හදීස් ජිබ්‍රීල් ඉංගත අලුත් දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් අගුන්නතේ මාදිකෝ කියාද කස්නේ ඉන්සානේ සූරාග ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් වඩාගෙන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සවල් කරන්නේ දීනුගේ රුකුන් තකාවේ නේද දැන් මාෆම් එහෙනම් දුවේක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ස්කෝ ජිබ්‍රීල් ගෙෆානේ වඩාගති ඉන්සානේ සූරාග තිය බේකලුගේ දීන් තිය බේකලු ගන්න දෙමු මටක යහදී සුළුගේ ස්මයන් කරවනේ ෆුර්තාන ඉස්ලාම් කම්ගේ රුකුන්ත දැන් ඊමාන් කම්ගේ රුකුන්ත දැන් ඊමාන් කම්ගේ එම්මේ මති දරජ أي إحسان كان أي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تبان الله تعالى فينيك تبان نماذج من ذلك تبان الله تعالى حمد الفينمك يحساس كره فدا نماذج كونه كما إن هو فيننا بدنيا كأي الله على منا أي امتحان غيابوغا وإله كان إمامه كذا كما كس غانك كله بين الله نهمة جننجة إله ආරමගේ අමල්තක බල්ලවා බොඩිගෙන් වාක දැන් මාළොන්මගේ අමල්තකන් අල්ලාහ් තාලා තා අබදු බල්ලා බොඩිගෙන් වාකන් හදාවා මීහා තිමන්න මිහිරි එකන්නේ හිතක දානනේ එකනේ හුරේ ෆාෆ කුරුමන් ඒනායක ෆුරුසතෙන් නුදිබෙන් ඉංග තහෙමේවා බය සහාබින්ගේ බසුල්තා ගස්වේ තිබා ෆාලුගේ ෆාෆ කුරි කීවගෙන් හෙය මොන මොනේම එමියක බඩන තිමන්න ෆාලු වෙන්න තිමන්න ෆාෆෙන් ආරාගෙන් kan engene hamekari farati Allah taala enama hembiya kanu fene hem bunumuge maanaga ekama engenge bunaveni Allah taala ya aida nahi korevi kame faaluga kurima den ha mistongo beduga kurum fada faafe ka begendi engete evara nuba faafe ka begendi ne walon men handayan kuramvi abude sallallahu taala balla wodigen waga alon men abude nadweti waga Allah taala bellunga daruga faafe kan haragatuma ekan handa manama මේ සිරුරුග කරේ ෆාෆතකෝ සලාම වෙගෙන තා අබදු ඒකත හිම්මච්චගෙන දෙවන දෙන් කොම්කමෙන්ට් දෙවන කමක මොති අම බිෆද කොම්ම කමගේ සලොන් මෙන් දක්කවා කෙමි අල්ලාහ් තාලාගේ හසරතුන් වාගියත මිෆද ෆාෆතකුන් රක්කාතරි කොද්දෙවුන්ගදි අබදු දුආකෝ කොම්ම ෆාෆයක නරයගෙන කොම්ගම නසිගේ තාලාන මුත්තමගේ මේ බොඩු වබා මේ මස්තුවාතකති ඒකම සලාම වාංගෙදේ أخوس أبودس دعاء كربي الله تعالى جزرت تما بفعافة سلام قدرت أهم نبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي إيه الله هدابر کا رسکا دا کہ نیالا گے ایومگے نوبا کمنا
වමින් ශර්රි බසරි ෆෙනමුග නුබෑකමුණ වමින් ශර්රි ලිසානි තිවන්නගේ දුදුග නුබෑකමුණ වමින් ශර්රි කල්බි හිතුග නුබෑකමුණ වමින් ශර්රි ලින්නි තිමාගේ අලාගේ කිබෑම් බෙවේ ෆාෆතකුන් නුබෑකමු අලා රක්කා තෙරි කොද්දේ බාන්දේ මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරවා දුආත උතරේ දුආතක නේද මේ මාළොන මෙන්න එගිගෙන් කරවේ කුත්තක මේගේ කරවේ කුත්තක මිස්තකොන්ගේ කුරිමතිගේ කොරා කුත්තක සිරුගා කොරා කුත්තක මෙස් ෆාෆ ෆුස්සුන්ගේ දුආ කුරුම මේ දුආ යදි මිනොන් දුආත සුන්නතුග වාරිදු ෆාබේ මේ ගදාලා දුආ කුරුමගේ ෆාෆ රක්කා තෙරි කොද්දේ බානක Pertama itu muraqabah Allah Subhanahu wa taala tawad badlawa dengan nawakan abadu simbatiye bait dewana kam ka tidalwi ekama tawfiq devunge ti gina Allah Subhanahu wa taala dua ko denna babada timana kama ki wara muhimu kam enge tolana misale gotu gas mone je faafen ara ganna mi dimanes kina fara lattinna ekoiringe sababun enge to namadunu korabeka ekolena bangi goarus enge tibani kolen no to kofiga den timana sama irukolokum bitane hitara ara indeken gos namadu faatu gendane ama wastu atake dibenu korami hunnas ekuga olena bami mona ne mi yonga de ekam kuras timana no koreka fahamane ma ege terege himenigen damiyaka enge to ehmema timana kabaki salih arangalu ekoiring hodu alona hadisa ishara skuri nabiy sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalili niha wani enage lobima enage megan ekueringe diinuge matige eta diinuge marke ule gotuge matige e hadis kurane fal yanzur ahadukum man yukhalil emte abamihum ekuwe rangalu ekueringe gotuge ule nuna ki kombetto badash eme bay hadis to gade tangolo kama kuruko dannawadana ek අතරු වික්කා මීහක ගිරුබතලා මීහගේ මිසාල් අතරු වික්කා මීහක එක්වරක වෙජ්ජනම එනගේ කිබෑන එන ෆාරග හදියක අතරු ෆුලස් දීපාන අතරු මුල නුදුමන සේනගේ ගෑන් දුවානේ මීරු වස්ගෙත ෆාරග එන කාරින්ග උලෙන් අවදස් කොම්ස් මීරුස් අතර ගවාත් කන්න දෙකේ වෙනස් එකමක ගිරුබතලා මීහක කාර්ය දඤ්ඤාමු එන e kura masakka sababu kanya burango sedume swirige hingada no te ena gan duane nube avas ne to mi nube amal kura mi hunna yamal kura me korinna deve duga wa tafatak e malonu men naslu nube faafata ko rakkat eriwan edenama hiyo sawade ragalu ekori hodaje e ekori sababu tima hiyo maguga demi hurumuge sababekkamuga vegen daane aswekata shehama ami wad rakka kame ena to kamaki sidia tu ga horegen vias faafata kun alume beje turuwa ennata nimbalu korin kurgotaka kiketo awata adalonu dannavane me alonu men gamilla nafsu islah kurmattaka dini ma'lumat wargina ema kiya bala hatenje e mifada kankama ki alonu dina allahulane kantata ate amno faafata kun ekkibaw mattaka yuge salih salafu salihunge waakatakyu ngena ebebe kadunge waakatawge ebebe kadunge siratuge bori alon menna war bævre ibaratteri waakata ngena adi ebebe kadunge basfulutoge bori alon menge nafsu islahu kurmattaka war muhimmu waakata ehme badama henga ramadan ma waragina alon menge mule muttamage emme sadwana kirita rasulage siyarat ngena ege me sama hiyo asarutake kurem adi ko bato Abu Bakr gefano ge sirat Umar gefano ge sirat Umar bin Abdul Aziz ge sirat ngeda nifada bebe kadum diriulu gota ebebe kadum ge amal tam hore ge kiya bala heduma ke alugonu me nekam hivvaru dibeneka adi hiyo maguga demitibu ma sabituma alon menna ehi terve deneka එහෙම සෝලියුන්ගේ වාහකතද සෝලියුන්ගේ වාහකත කියු ගේද ඒ වාහකත කොංගලොන මේ ඉබ්‍රා දිවිගත කීරිත කුරාන්ගේ වනේ නෝ කාරූන්ගේ වාහක ෆිරාවුන්ගේ වාහක අවිසාලක මේ කහෆ් භාගයේ මිහුගා මිකද වාහකත අලන කරනවනේ ඒගේ ඉබ්‍රත කට්ටක ෂේ වර්බ ශුක්‍රියන්ගේ දෙවි බබත කොල්ටක හම තිදෙවි මදමාට කාම දුආ කිය අල්ලාහ් අල්ගොන මෙන් හම සිරියත් කොරා ෆාවත සදි ෆාලෝ කොරා එම්මිහා ෆාවත කොන්දරුන්ගේ තෞෆීක් දෙවුන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් මාදාෆතිය වෙනවා කියලා අස්ලාම අලයිකුම් ورحمة الله وبركاته